Bohokni bagui samongklaina thangjak-mani nok nukung yakari nukungni bagui phiaba samongklaina thangai naithok sungsar yakal langkha Koktungmo Samanka Burisiba Kamalpur Bidansabha Amsini Molaya Kamini Thorok Bosoni Khoroksa Sikla Mong Ali Akbar eba Bablo Silongo Bohokni bagai samongklaina thangmani phiaba satchakani klai langma cholangkha Bo Khoroksa Tiframothani Shankrak Tongbani Bini Thimari Koktuma Manai Nukungo Khakama Jorao Thangsuika Kamalpuro Tiframothani ge batainai Meri Deborma Kasih kerain. Kasih mah hari ini hidup dia. Kayak bangkra. Yasmin deh. Ini dalai kena kha nanggo kha dukho ngo जों 2023 नि इलेक्शनाव दिनै टिप्रामथानि खरकसा यत सिक्ला खरकसा सामं थांनाय आली आकबर बिनि बुमुं दाग नाम हंके बाबलु होननाय बुइजों बना सिनिव ब दिनै बहकनि बागै तांगै जानानि बागै कामाय सामंनि बागै आकनै ब फातार हास्तेआव थांका शिलं हाय जागायाव थांगै ब थांनाय 26 तारिखआव ब 3 tala building sakani yakung kasle klayoi bini bokrok rok baba damage mai thangka aboni yagulo miyawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithakni nairung nainani bagai bini nok nukhungni bini buma bini bufa bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungta kifile dong je thimani ebake o thujangai thai bojiga bo Molaya 45 Kamalpur constituency by Khorsa